Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Adonis at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naragsakat, gapu ta dadwa a babae a mangay ayat kanyak. Ket gapu iti dayta, 5 tugak. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Adonis, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Yamamok ni nanang ken ka, Lorna. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamad kan ka, balasan ko. Nanang, iso ni Lorna. Kaya nayat ko. Anya? Uy, nanang. Kaayan ayat ko ni Lorna. Inawis ko dito'y balay, tapnoyam amok kada kayo. Ken kadagiti kakasinsin ko. Kasta ka day. Ala Adonis, mapantay di kusina. Tatulungan nak amang isaga na iti pagsasangwan tayo. Uy, nanang. Adonis, anya ka di day tungar aramida manakaw. Saan ka di animerse ti kayan? Di kay natagari, nanang. Alakit din. Isaga natin ti merienda. Ay, saan anasaya at aramida, Adonis? Awan pagnanagan yun, nanang. Tamok ter aramida. Ay, nanakaw. Insuro ka itinasaya at akababalain. Ngam apay akastoy matentar aramida. Nanang, awan ti madingar aramidak. Alakit din. Isaga natin ti merienda. Takababain kini Lorna nga aguruuray. Sige, Lorna, balasang ko. Agmerienda kayo. Tada aramidak ije kusina. Sige laang, nana. Adonis, kaya't kung agpasarta mo't ije balay, tayam amo ka iti kabsat ko. Ay, kaya tawan Awan parikot iti dayta. Imbagak ngamin kan ko nang adan kaayan ayat ko. Kat ko nana, ayam amok kanukan ka. Sige. Nasayat met. Tapno amok ti kabsat mo. Adonis, apay akas di tinadlaw ko kaninanang mo itay. Ha? Kasla nakigtot idi imbagam akaayan ayat nak. Saan mo nga ikan kano ni nanang? Mas daw lang amin, tadagaya man kaayan ayat ko. Alakit din, Lorna. Pagsangwan tanday ta insagana ni nanang amerienda. Itata na itulod mo ni Lorna. Agsarita taan na imbag, Adonis. Amuklatan no anya ti bagayo, nanang. Anya ti kayat mo ama pasamak iti biyag mo. Kayat mo tinariribok abiyag. Anya nariribok, nanang. Awan mo timang riribok kanya ka. Daytar aramidam timang riribok tukon ka. Ay, nananang. Pagdanagandak ngamin aya. Dua ti kaayan ayat mo. Panagkunam ka de kat saan ariribok titdan na dayta. Tagulit kayo. Gapo tasubag ka. Ipagarup mo ahusto daytar aramidam. Apagsukotam ti dua ababay iti biyag mo. Husto ka din, nanang. Ay, dumngag ka iti balakad ko, anak ko. Tapara iti pagsayatam. Di kay kadiagdanag. Kaayan ayat kula ida. Awan dakes ngar aramidak kadakwada. Si kagayam ti kayan ayat ti kabsat ko. Uwan manong. Ay ayatom ka di ti kabsat ko. Uwan manong. Jak kayat asaktan ti kabsat ko, Adonis. Tano saktan. Siyak ti bakalaban mo. Mawatam. Uwan manong. Nasayat. Rimwaran ni manong mo, Lorna. Nagtadim ti panangkita na kanyak itay. Kasjay la dayjay akabsat ko. Ngam naanos dayjay. Naanos? Iti kasjay lang ana? Akas ladanugan nak itay? Awan pagdanagam. Naanos ni manong ko. Di nala kayat asaktan nak. Nang runa kat dudwa kami lang agkabsat. Isungay patpatagnak unay ni manong ko. Saan kamit kat asaktan? Taay ayatan ka. Sige, Romartan. Intamangan ijerwar. Tamasaduta nga agluto. Sige,
Nagsweldo ak matkit di ah. Siya akong ti agbayad. Ilibre ka. O sige, intang araw din. Naimas ti makan iti dito a restaurant ah. Day talaan ta medyo nangina ti makan dito eh. Ngam, sulit matama ko na. Naimas ah talaga. Adonis? Ha? Sino da ito'y kasangsangom amang mangan, ha? Kwa. Oy, miss. Apay akadwam ni Adonis? Kwa? Apay? Ada ka didakas na no kadwanak ni Adonis? Well, ngamin, nag-sweet kayo. Kayan ayat mo ka di? Wan? Kastagayam, ah? Kalbon ka akasoy. Oy! Anday ko! Day Tibuko! patirong ka. Sumartan ka man! Mabiglaan! Husto daytan! Playboy ka gayam, ah? Anya ka diti kay tasangon daytoy bakla? Apay, anya ti problemam? Amom, babae. Kaayan ayat na tikabsat ko. Anya? Manipod ita. Ag-break kayon itikabsat ko. Dita kayon. Adonis, anya ti kayat asawan daytoy? Nagpuskul matan ti ropa. Imay ka pala dito'y balay mi, ha? Adonis? Kwa. Adonis. Agpalawagak, Mercy. Sige. Denggak ti palawag mo. Sige. Agsao ka. Ay na, Mercy. Siyak amis mo tinakakita kadakwada. Nagsweet da iti kadwan a babae. Saan ko akaayan ayat day jay? Taagsao ka pailaan. Jay babae amis mo tinagkuna. Akaayan ayat mo. Ngam saan ko nga'y ayatan? Ni Mercy ti ay ayatek. Sige. Pumanaw kan. Rumwar kan dito'y balay mi. Adonis. Ngam, Mercy. Oy, Adonis. Rumwarkan dito'y balay mi. Di ka kayat para itikapsat ko. Gaputa chikboy ka. Rumwarkan. Agbreaktan. Adonis. Hello, Lorna? Umay ka dito'y balainton bigat. Tagkasangayak, Adonis. Manong Raul? Wen, agkasangayak. Umay ka ito nagsaba. Sige, Manong. Sa bagay, Domingo inton bigat. Awan sarak ko iti trabaho. Nasayat, man. Sige, bye. Hello? Inidapnan. Apay asaan ani Lorna tinakisarita kanyak? Sana balen? Mapanaklat ta inton bigat. Tapno awan maibaga ni Manong Raul. Nasayat mo, tadda ka. Wen Manong, ayan ni Lorna? Nasa pare mo. Ita ka ding agsapati kasangay mo, Manong? Kinapod nun. Sa anak nga kasangay. Ha? Inayaban ka lang ita, takayat ka kasarita itinalapat. Manong? Nagipulong kanyak ni Lorna. Kat kastaunay tisang sangit na. Nga dapay kayam sa bali akaayan ayat mo. Malaksid kang kuana. Kwa. Imbagaknut kan ka at di mo saksaktan tikapsat ko. Agam apay asinaktam. Kwa, Manong. Saan ko asinaktan ni Lorna? Manong, anay ko, teroso ko. Dinanog nakmatan. Pudno ka ding at kaayan ayat mo sa bali. Sumungpat ka. Tano saan na? Agbiso do'y tigam-gam ko di tamulagat mo. Wen, Manong, ada. Duwada kayan ayat ko. Makita mo ita. Inamin mo mutlang. Ay! Anay ko, Manong. Inton maminsan. Manong. Saan mo apagay ayaman dagiti babae? Manong. Sumungpat ka! Wen, Manong. Uston. Kaputan natar ka? Pagay ayaman dagiti babae. Uston, Manong. Sorry, pakawananda. Agkid daw ka iti pamakawan iti kapsat ko. Agparintuman ka iti sango na. Ngagkid daw iti pamakawan. Wen, Manong. Korang pay day taas sakit anarik nam. No ikumparam iti
iti sakit nga impay mo kanyak, Adonis. Lorna, Inayat ka itinapudno. Ngam chikboy kamot gayam. pakawanan nak Lorna. Agparinto mga ngagkid daw iti pamakawan. Sana nanaskan. Ngam agbreaktan. Gaputa jak kaya tikaskan ka lalaki. Manangal lilaw. Lorna, Sige, rumorkan di ti balay mi. Kat sapay lakuma, tasaanan nga agsabat ti dalanta. Gaputa di ka kayatan a makita. Anya timbagakan ka iday. Madaksan ka iti aramidam kunak idekan ka. Ngam subag ka mag. Ipalpalastog mo pa'y adwa ti kaayan ayat mo. gusto na nanang. Anya nga ita. Di si kamot la tinagsagrap iti bunga na. Nay ko, mabibaw ti subil ko. Inabugdak akaslaman ko kay balay da Lorna. Kasta mamutan iti balay da Mercy. Anya nga raw. Basol mo ba? Nasakta na kiti naramid da. Dinanugnak pa iti kapsat ni Lorna. Katay bakla kapsat ni Mercy. Impungot-pungot na kaya restaurant. Imbabain na kaya. Kas itinako na. Basol mo matlaang no apay. Iso nga ita. Agnakam kan Adonis. Hello, Mercy? Oh, apay? Imbagak matan adi kan umaw-awag. Kasanumat ngamin. Kat ay-ayatan ka. Sika talaga ti ay-ayatak. Ngam saan kan nga ay ayatan. Sumapul kalangan iti sabali nga ayatem. Pangasi, Mercy. Ikan na kumaitigunddaway amang ipanagnak iti panagayat ko ken ka. Jak kayatan ti makisinublan kan ka. Nadismaya akon. Sige, bye. Kan di na kon awagan, bye. Mercy, pangasim. Agsarita ta kumaiti personal. Kayat ka makita. Hello? Mercy? Hello? Ay, inidap nanti cellphone na. Nay, apayay na Adonis. Sa bali ti jar mo ita. Naliday ka, anak ka. Kasanumat nga minana. Ay ayatak talaga ni Mercy. Ngam sana mamati. Kayat kong agsinublyan kami. Ngam di na kayat. Taasino mat akaayan ayat ti makisinubyan iti kasken ka. Nanang. Uray siyak no bilang. Jak kayat ti kasken ka akaayan ayat. Lukluk kom laeng dagiti babae. Nanang. Iso nga ita. Uray ko naem ani Mercy ti talaga ngay ayatem. Awanen. Awanen pamati na ken ka. Kang runaan na. Awanen panagtalek na ken ka. Iso ati aramidem ita. Ipamaysa mo ti trabahom. Aggaget ka. Ket agurnong ka iti kwartam. Ngamen gastadur ka. Awan lakat gumatang ka iti kawas mo ngagkakangina. Kasano ka makaurnong nukasta? Di mo mat mapaggigidan nga isuot dagiti kawas mo. Ay na anak ko, jak ambukan ka. Kanayon ka mat abagbagaan, ngam awan ipangag mo. Agbalbaliw ako na talaga, nanang. Ikarik. Aramid ti pakakitaan, saan nga iti saulaang? Ni Mercy ti masabat ko. Kat adda kadwana. Naka-holding hands da. Oh, Adonis. Si kamot gayam day ka? Ha? Wan gayam ni Fred. Kaayan ayat ko. Nagbiit matan ngayon sukat nak, Mercy? Saan ka at tagisayangan, Adonis? Kan nabayagan nga agar-aram kanyak ni Fred. Kat napudno kanyak. Iso asinong bata. Fred, intan.
Apay ngay. Insukat na kadagos ni Mercy. Apay adinak inik ka ni tigundaway kung agbalbaliw. Pinadas ko manan tinagaram, Mr. Lonely. Ngem awan meten ti babae amayat kanyak. Gapo tachik buyak kano. Iso amadigayam at talaga ti inaramid ko. Tanaikaten ti panagtalek dagiti babae kanyak. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Adonis. Pagayam Adonis, nulaket ta nagbalbaliw kan, patsek adumteng to ti talaga ama ikarikan ka. Ket ti aramidem ita, ipakitampay ti panagbalbaliw mo. Tapno agsubli ti panagtalek, dagiti babae kan ka. Ket no agayat ka, may salaeng. Tanudwa, talaga ariribok, ti ipaay naken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Adonis, iti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.